aray mi hewri kam fo la landis ko jawontere parti jimo alla taw hara ko jawontere parti jimo amdallay pharmacie lawngo action fo minumano ha on hana barede laawi autoroute gilen fop sarne yonde darne few yo jama fo wakkilo sarne ko mande darne ɓay tumɓe respectali kongol maɓɓe gon en tant que civil et militaire ɓe fop maɓɓe ɓe doit kala anduɗo gonga no wela ɗo lagine yo immo o darto on fewndo sayɗo koko présidentiel ɗudalen yewti kon hanki ɓe wanno discours maɓɓe on donc à partir de 6 janvier kadi combat ɓurtata kadi ɗuɗugo mais jamanu sikkude ɓe huulo article ka pays anda ɓen famali ko combat mo ɓe woni on ko ɓaawo pays ton hors du pays no nafi ɓuri siɓɓe ko nder pays ton nini par ce que eɗon andi no andirɗon noon joni kon no hikkintinta ɗon kadi dumbuya kan kadi wanno discours makko on hanki mais nde yewtere nde yewti ɗo fayda ko yahata 1 heure de temps fus famaji fus ko yewtugol tun fi piiji birdi e haalugol fi projet du 2040 hey o wona guinéen ɓuuri dadis o wona guinéen ɓuuri guinéen fou en fop meɗen la Guinée nous appartient nous tous donc wona en jooɗoɗo o ari o wulike o indique en tant que soldat que ni lui ni aucun membre du CNRD ni aucun membre du CNT ne sera candidat pour retour à l'ordre constitutionnel hande mo o itti masko joni ndire juuɗe men nde itten o yeeso mum RPG no monani ɓe par ce que yiɓe andi déjà ko kamɓe itti RPG ko laamu pinka ko ɗumanna o ardi ɗo o yi o debbo kadi États-Unis ko yalti kon o hooli kon e o debbo ko hoore makko o lorli ko hoore ma lorlu assista na menen wona menen kom ɗon no sikude combat ko min ko yaltude min holla on min accita tan jammini fo golle jammini fo min yewta on siko ko sama kala ko hoore ma lorluɗa na menen wallahi mi wulata haalgol ɗum joni noon action minuma na hamdallade yo saare nde fop immo hay kankan sigiri minuma e dinguiray e mamu pita labbe fop muɗum telimele fop immo darto fop immo yalta holla ɓay tum ɓe feni kamɓe kadi ɓe gollitirta golle maɓɓe ɗen wassalam